رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. جنابندان چند رادیو دنگی گلدن باشگودارین هجا ایروسویه که گلان 2025 شمیل بروکسل ساعت ده لامده 11 امن چند نوروجه ده پیشکش بکن دم مازادی آره براپویه تیجای بانگا تیریبونا مشا مزینگر تیجاج بو مشا ایرول آمده یا به دروشمه ام جبو اشتر جواکی و چار سریا دموکراتیک دمشن بانگا تیریبونه کر جنن تیجای لیگل پارلمنتر دم پارتی سومیا بوز او هفشارداری یeni şehri Mehmet Ergün جبو مشل ناوچین احمد بلاوک بلاو کرن او گل خوندن مشه گرسی و ایرول جبر شارداری آمده دست ببکه او حتی برجا بزنه دوام بکه Özgür Özel Gut Devajuya Ku Meclis dahil nabe ve biserneke ve Seruke Meclisi Türkiye Numan Kurtulmuşlu Meclisi Çu Serdana Seruke Gişler CHP Özgür Özel. Pişti hevditine kurtulmuşu Özal Dahuyani da DSPK'de kurtulmuş ahi u diyarker ku ev duhazın CHP pişkiriye bir de pevajuye. Pişti Özgür Özel ahi Gut en pişkiriye dedin avakirna komisyona dıbın sivana meclise de. Pengav naha derbasi azteke ku komisyoneke bevi rengi vere avakirin buye. Enveyeke geleke giring dibini ve mücadelede halan her isereke eve kahve ev komisyon çava karbike me fikren xoy bebrez seru kurtulmuş repar vekir bevajuye ku meclis dahil nabe serkefti nabe jibu muhattabeji ve hemu kesen ve bevajuye de zrar ditine verin razı kiren jever uşun de CHP ve pişkiriye bide hemu xabaten de ben sivana meclisede CPT راگهان ترتیشا ترک 128 جاران ایریش خاک هرما کردستان کریه انداما تیماری خسنا CPT آمریکا کامران عثمان دوه تکیلدار ایریشن دولت ترکا داگیر کریه لسر هرما پاراسا مدیای دا خویانی دا کامران عثمان گود 24 گلانی دا ارتیشا ترکا داگیر کر 83 جاران ایریش سرچایی نزار که یا گیری دای باجارو که شلازه کریه همو ایریش لدیجی دوره که دیار کریه هاتیه کرن همو روژانبریا توپاران ev dever hatiye toparan kirin de hemen demede dınava haftaya bori da arteşa Türkada kirker çulu pencaran günden herema bergare ya dikeve sinura bajaruke deraluke bomba baran kiriye baveke gişti de haftaya bori da arteşa Türkada kirker 128 caran biriya toparane eriş serhaka herema Kurdistan'a kiriye Dem Partiye bu Cengiz Çandar Serdana Fermikir Dem Partiye bu Hülbejartine Seru Komariye Meclis Çandar namzet nişanda Dem Partiye bu namzetiye parlamentera Ahmede Cengiz Çandar yaj bu Serukatiye Meclis Seri Serdozgeriye kiştiya Serukatiya Meclis Seda Meclis ve 3 Haziran'da Seruke Nuhel Bejire Siyasetmedaran banga piştevani yazedetir bu Suriye yanker Encümenan İçtimaniya Kurd li Suriye enekese paneleke gişti. Li ofisa xoya tirbesiye li darxist li panelede peşketin endavi ve encamen konferansa yekrezya Kurdi hatni qaşkirin. Pişti rezgirtine endama deste serukatiye enekese Nimet Davut Axivi Gut dişerin avxayide li Suriye hezen derve desildireji kirin. U bu nesedema ku gele komen çete درکوین هولی وان هزان چتین وکه جبهت النصرة داعش و القاعده destek kirine de enjamede komajı çeten hayatlarıl el-Şam bu deslatar Nimet Davut vuha devam dike çeteni karın devletek hukuku hemu PKK'yan hem bezbike avabike pişkiriya navne teveji tere naked ve gele Suriye peşe rojen xoy avabike Nimet Davut Balkşan Serbangar Eber Abdullah Öcalan Ugut Banga Brez Abdullah Öcalan dikarebe ve benge habdavi kirna nakokiyen ruşlata navin یکیتیا کردان روجاوا دکاره شهر بداوی بکه او رو پلکن و وکه یک رزیا کرجی جالیه گله کرد دوستن وان و ارنی هاتیه پیشوازی کرن دوی کرد یک رزیا خواه بپارزن او جبو دانستاندن لگل دسلاتاریا شامه فرمیله که کو مافن گله کرد بپارزه پیش نیاز بکه
6000 paketên xwarinê ber bi peravên Sûriyê ve hatine şandin. Komelê alîkarû geşêdanê ya Mezopotamê bi hevkariya desteya karên civakî karwanê siyemîn alîkariyê dû ji bajarê Tebxeyê bi herêmên peravê Sûriyê ve şandine. Hat diyarkirin ku di karwanê alîkariyê de 6000 paketên xwarinê hene. Ji bo rojnamevan Yıldız Tar biryara tahliyeyê hatdayîn editора Kavskol.org Yıldız Tar di çarçûvê lêpirsîna Kongreyê Demokratîk a Gelan HDK'de di 18 Sibatê de li Enqereyê dawatir avêtine ser malê wî de hatibû binçavkirin û pişt re hatibû girtin. Piştî serlêdana parêzgeran dadgehê biryara berdana rojnamevan Yıldız Tar'da. Li Koserê ciwaneke baweke guman jiyana xwe ji dest da hat ragihanin ku ciwanê 26 salî Veysî Öztürk li navçeya Mêrdîn Koserê baweke guman jiyana xwe ji dest da. Li gûr îddayan Öztürk li kargeha xwe ya li taqanû xwe kuştiye. Piştî hilbijartina dengê piştî bihîstina dengê çêkan polîsî komên tenduristê çûne cihê bûyerê û dîtin ku Veysî Öztürk jiyana xwe ji dest daye. Cenazeyê Öztürk ji bo otopsiyê rakirina morgana xweşxaneya Koserê têkildarê bûyerê lêpirsîn hat destpêkirin. Xebatên nîvê salê yên şaredariya Kobanê şaredariya gele bajarê Kobanê di plansaziya xwe nîvê salê de cih daye serrastkirin û qîrkirina riyan. Derbarê mijarê de endame şaredariya Fêwaz Ahmed û got. Projeyên me yên sereke ji bo serrastkirin û zivkirina riyanin îsal de bi piranî xebatên me ji bo vê birêve bibe. Projeyên me yên ji bo kanalizasyonan jî heye. Di nava demê de em ê wana jî hemûyan pêk bînin. İsrailê li gundê Lasqiyê û Tartusê çend dever bombabaran kir. Çavdêriya Sûriyeyê mafê mirovan Sohrê jî ragihand ku balafirên şeriyên İsraîlê firqeya 107 ya li Zama ya li gundê Cebelê bombabaran kir. Sohrê got ku barêgeha Balata li gundê Tartus bargeha hêzên taybetiyên berê û navendeke komkirina otomobîlan ya rejima Esad hatiye bombardman kirin. Berdevke leşkeriye İsraîlê Avikan adres daxuyanî da û got beriya demeke Kurd balafirên İsraîlê êrişî depoyên çekan yên li Lasqiyê kirine mûşekên erd û behrê tê de hebûn teva hatine tûnekirin. Li Nîjeryayê ji ber kereseta lehiyê herîkem 88 kes jana xwe ji dest dane. Li Nîjeryayê bajarê Mokwa ji ber lehiyê gelek xanî dibin avê de mane. Di lehiyê de herîkem 88 kesan jana xwe ji dest daye. Lêgirîna ji bo kesên wan da jî dewam dike. Belê godan jemen û çên saet 10 pêşkêşkirin ana xatirê we de baş. Devran derbaslı ey dilberamın Rojek beti poşman be evinamın Lidoramın pervaz ey dilberamın L'emrim ve halas be evinamın Pişti serim sipi ey dilberamın Kuyde dilde giram bibe sevdasızamın Ronya çava ve kim bibe ve dilberamın Bir inaman derman bibe sevdasızamın
رونیا چوا وکیم دبه وی دل برامن birine mav derman dibbe sevdasız amın Heza çonga vakim dibbe ey dilberamın Geru tev gerne mav dibbe sevdasız amın Te goti evin darım ey dilberamın Lüserte ez dinu harım bey evinamın Tegon bülbülü gülizarın ey dilberamın Çimat beji vezni karım bey evinamın Pişti serin süpi büve ey dilberamın Kuyde dilden giren bibe sevdasız amın Ronya çava vakim dibe ey dilberamın Birine mal derman dibe sevdasız amın Ronya çava vakim dibe ey dilberamın Birine mal derman دمهم وشاغن وخوش به تماشاوان نهجا ستيرك تي في ام ببرنامه كدنيا ديروك نهايه بورانا ام دي في برنامه دا تايبت بحث كن ديروك چيه واتاج بو ديروك هاتنا بكارانين چوانن و بگشتي پيناسين تايبت بو ديروك كو حتانا هاتنا كرنا چنه و بتايبت نرينين ربرگل كل برز عبد الله اوجلان دي مجاردا چيه ام بحث بكن ديسا وق ما گوتي اوي هرتميد برنامه مدا ميوان مي تايبت اندام كوميتي ناونديا پكي برز قاسم انگين بمرابه برز قاسم انگين دم باش مشفرم سپاس دیکن از پرسی خویی کمی به رنگی بکم گوتنا دیروک بچه واتای هاتیه بکارانی و واتای ویژه گرهون جبو ما پناس اینجا جبو که این زلالتر ام سر دیروک باخفن اول زمانی خلکی ده دیروک چیه اینا که عربی تاریخ تبیجیم آنگو واتاخا چیه پناسا کرنا دم آگاهی درباره دم داین ev betrixwa gotne İbn Haldun'un tizak dirok te zamanı Sümeri da legel Babil u Akadan de tever hadi beşin pir balkeşe lekolnek lazıma tabi İbrani reha hadi beşin ev قالوا برها كردستان رها ala kadara ne ala kadara de latini de historiaya ev ciddi vataya lekolandın çirok ve goten ragahandan diten çavderi kirin Kurdiya Kurmanca jorin dirok de goten Kurmanca jerin mevcut de goten İngiliz historia de bejin Alman Geschichte de bejin Rane xwa gotnek